mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara habereye biteye ubwoba byashenguye imitima ya benshi. Iyi nkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Iyo nkuru yarijije benshi, abandi bagwa muri koma. Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 yakubise umwana we w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko, agakubita umwana we paka uyu mwana haburiye ubuzima, agahumeka umwuka wa nyuma. Abaturage bagahamagaza imbangukiragutabara byihutirwa kugira ngo itabara ubuzima bw'uyu mwana. Ambulance mu kuhagera bagasanga uyu mwana arangije kwitaba Imana. Ako kanya isamagarwa imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imodoka ya polisi yagera byihutirwa cyane. Mu gihe uyu mugabo yagerageje gucika ageze mu Gasarenda, nibwo yahise afatwa agarurwa hano ku kagari ka Mujuga aho yakoreye ibyaha. Niho yahise agarurwa byihutirwa cyane. Uyu mugabo rero yagaruwe avuga yuko impamvu yakubise umwana ipaka haburiye ubuzima, uyu mwana afashe amafaranga n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda akayatwara akayashyira nyina, dore ko ngo uyu mugabo yari yaratandukanye n'umugore ndetse uyu mwana agasigara mu rugo kwa se, akabana na mukase na papa wiwe. Umugore bari baramwirukanye, bivuze ngo umugore mukuru baramwirukanye asiga umwana kwa se agenda wa peke. Noneho uyu mwana ngo yaje gufata amafaranga ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda ayashyira nyina. Rero ise abimenye bituma akubita uyu mwana paka haburiye ubuzima. Uri kwibaza ngo uyu mwana yakubeswe iki ku buryo yahaburira ubuzima, dore ko uyu mubyeyi namwe yagiraga yafashe umuhini w'ishoka, kuramo ishoka akajya kubita kano kana, agakubita no mu mutwe, ku buryo abaturage babonye bino baje gutabara umugabo akahita afata umupanga, bituma uyu mwana kubitwa. Barahamagaza imbangukiragutabara ziraza, abanyerondo baraza. Abanyerondo mukuza basubira inyuma babonye umugabo afite umupanga, avuga ati unyegera ndamutema mureke nihanira umwana wanjye, dore ko arimo amukubitira mu rugo aho abantu bari bashungamirije bari kureba, bari inyuma y'urugo bareba kuntu ari gukubita kano kana. Birangira rero kano kana gakubiswe, birangira kaburiye ubuzima. Imbangukiragutabara ije isanga kana apfuye, itaza imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Uyu mugabo rero yagerageje kwirukanka ngo acike, birangira afashwe aragarura. Ariko abaturage babonye umwana ari gukubitwa babajijwe impamvu batatabaye, bavuga ko umugabo yari afite umupanga, kandi umugabo nawe avuga yuko impamvu yamwishe ari uko ngo yari yamutwaye amafaranga ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda akayashyira nyina, kandi nyina baratandukanye batakibana, akaba yari yifitiye undi mugore. Bityo ngo bigatuma umugore arakara akamuraza inyuma y'ingutiya, ngo bigatuma adakora imibonano mpuzabitsina n'umugore we muto. Nibyo byamuteye umujinya, bigatuma uyu mwana amukubita paka ahashize ubuzima. Ngo yabikoze kugira ngo uyu mwana amuvire mu buzima, atazongera kugira ikintu kibahuza hagati y'umugore batandukanye nawe yegumanire n'umugore mutonya. Umugore mukuru ubwo nimba bahuzwaga n'umwana, umwana ngo namwica biraba birangiye, imibare ipfuye cyane. Uyu mugabo icyaha yakoze gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Bityo rero ngaho ibaze kuba yishe umwana we, akaba agiye no gufungwa igifungo cya burundu kubera ubugoryi bwiwe yakoze. Ngo umwana yatwaye amafaranga. Amakuru abaturage batanze bavuga yuko amafaranga umwana atayatwaye, ahubwo amafaranga mukase ari we wayahishe, kubera ko bavuga ngo mukase ntago akunda uyu mwana habe namba, kubera ko ngo niyo ise atabaga hari uyu mwana yirirwaga atariye akajya kurya kwa nyina. Bityo rero ngo mukase ntabwo akunda uyu mwana, rero ashobora kuba yanamuteranyije aya mafaranga mukase akaba ari we wayatwaye, yarangiza akabeshyera uno mwana ko niwe wayatwaye ayashyira nyina, dore ko nyina w'uyu mwana wapfuye yaje atarwiyambitse asobanura runo rubwa bari kumutera. Avuga yuko uyu mwana n'amafaranga yigize amuzana cyane n'amafaranga yagije yiba ise ngo ayazane, kubera ko ngo iyo bayibye se akayazana uyu mubyeyi ari kwita yasubiza se ako kanya, cyangwa agahamagara se akavuga yuko umwana azanye amafaranga ibihumbi 10 akayamusubiza. Kandi si ubwa mbere ngo umwana yigeze no gutwara 5 abizanira nyina yongera bigarurira se, ndetse ise noneho ntago yigize ashidikanye ko umwana atatwara amafaranga. Bivuze ngo imukase yaraboneyeho umwanya wo guteranya umuryango kugira ngo wicane. Birangira rero uyu mwana akubiswe na se, birangira haburiye ubuzima. Nyina avuga yuko uyu mwana atigeze yiba amafaranga nubwo avuye mu buzima. Nyina yari afite akandi kana k'imyaka 2 yari amaze kubyarana n'undi mugabo wundi, dore ko nawe yahise yishakira umugabo. Yari afite akandi kana k'imyaka 2 ariko yaje kuburana urubanza rw'umwana we. Umugabo yashatse yakundaga uyu mwana, dore ko ngo niyahoraga abwira uyu mugore ati ubundi uriya mwana wazamuzanye akibera hano. Akenshi abagabo bari abana beza mu gutunga abana cyangwa mu kwita ku bana batari
batari ababo. Ntago ari kimwe n'abagore, umugore umuzanira umwana bikaba induru, ariko iyo wowe uri umugore ukazana umwana nta kibazo mu rugo, ubundi umwana aba ari uw'umuryango. Byagenze gute rero kugira ngo uyu mugabo afatwe? Abaturage batanze amakuru, baratangatanga, baragota, bumva ngo ageze mu gasarenda, ako kanya polisi yahise imufata. Mu kumufata rero baramuzana, bahita bamwambika amapingu, asobanura ibyo yakoze. Nibwo yasobanuye ibyo nababwiye ko ngo yari yamwibye amafaranga, ariyo mpamvu yagize umujinya akamukubita, bikarangira ngo ahaburiye ubuzima. Uyu mugabo rero yahise ajyanwa kuri ribu ya Tare, mu murenge wa Tare niho yajyanwe kuri ribu kugira ngo akomeze akorweho iperereza ryimitswe, bamenye nimba nta kibazo cyo mu mutwe yaba afite, kugira ngo bajye kumuvuza. Nibasanga nta kibazo afite, ibyo yakoze barahita bamukatira igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Abaturage bavuze yuko uyu mugabo n'ubundi yari asanzwe ari umunyamico mibi, yanywaga agasinda, agateza n'umutekano muke hano mu kagari kabo no mu mudugudu wabo, agateza umutekano muke, abantu bakarara basakuza bavuza induru, bavuga yuko ngo runo rugo n'ubundi ruhora mu makimbirane. Nibwo rero uyu mugabo yaje kwirukana uyu mugore, ashaka undi mugore, noneho urugo rutangira kutabana mu makimbirane. Uyu mugore nawe ajya kwishakira undi mugabo, none umwana wabo bari bafatanyije yitabye Imana. Uyu mugabo nawe agiye gufungwa. Imitungo yari afite icyo uyu mugore mutonya atazi, uyu mugore wundi mukuru ni uw'isezerano, bari barasezeranye. Bivuze ngo ya mitungo iraza kuri wa mugore w'isezerano. Bivuze ngo wa mugore w'isezerano arahita turumbura wa mugore mutonya muri ya amwirukane kubera ko batasezeranye. Bivuze ngo habaye nk'indaya yiwe kubera ko ntago basezeranye, ariko umugore mukuru we barasezeranye. Bivuze ngo bakagabanye kimwe ikintu ku kindi. Bivuze ngo uyu mugore wundi utari uw'isezerano we awutu arahita agenda, arahita amukura mwino mitungo, ahita amubwira ati caho. Ngayo nguko rero nuko nguko byagenze, byarangiye uyu mugabo afunzwe, birangira uyu mugore agarutse mu rugo rwe, avuga yuko agiye kongera agasubira mu rugo rwe, ndetse yarangiza agashyira ibintu ku murongo. Uyu mugabo nakagenda agakatirwa igifungo cya burundu. Icyaha yakoze ni icyaha cy'indengakamere, ni icyaha cya bunyamaswa. Ibaza ibintu byatumye benshi bagwa muri koma, abandi barahamuka. Kubona umwana mutonya cyane bari kumukubita umuhini w'ishoka, bakubita mu mutwe amaraso adudubiza, bakubita mu mugongo imbavu bazivunagura. Abaturage bamwe baje gutabara umugabo, afata umupanga, birakomera cyane. Babonye afashe umupanga banga kugenda, baravuga ati natwe batadutema, umuntu umeze kuriya yasaze, nawe ubwawe yagutema. Abaturage basubira inyuma barahunga, ariko bahitangazamakuru amakuru avuga yuko rwose uyu mugabo agenda akatirwe urwa burundu, kuko ibyo yakoze no bunyamaswa, yabikoze yigiza nkana, kubera ko ibintu yakoze n'izina ry'Imana yo mu ijuru, n'Imana niyamubabarira. Gufata umwana mutonya w'imyaka 15 ukamukubita nk'uko bitinga n'inkana zigikubitwa, my friend, ukamufata ukamukubita umugongo, ukawuturitsa umutwe, ukawubarangura, ku buryo n'abaganga baza bakahita bavuga ati umuntu yarangije kwitaba Imana, mu mutware muri moruge. Hakahita haza imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Ngaho ibaze, icyo kintu cyonyine si ikintu cyahamura abantu benshi bakagira ubwoba, kubona umwana bamukubita ubuhiri mu mutwe, umwana mutonya cyane, amaraso agataruka, nawe ubwawe wagira impuhwe aho waba uri. Uyu mugabo rero abaturage bananiwe kujya kumutabara, kwa ko yari afite umupanga, avuga ati reka kice, hatazagira umuntu wongera kuza gutera urugo rwe. Yarazi ko kwica kano kana kiwe ari cyo gisubizo gituma atazongera guhura na nyina, akigumanira n'umugore wiwe mutonya. Icyo atazi yuko ibingibi yakoze bigiye gutuma apfira muri gereza, nazongere kureba hanze, akaba yakoze ibintu yahubutse. Ariko amakuru ribu yatanze, ribu ivuga yuko ngo yasabye imbabazi, akavuga ko ibyo yakoze ngo yabikoreshejwe n'umujinya, kandi ngo umugore mutonya ngo niwe wamubwiye ngo namukubite ngo amuhane. Bityo rero asaba imbabazi. Mu gusaba imbabazi, abaturage bavuze ngo umuntu nk'ungu wishe umuntu gutyo rw'agashinyaguro, ndetse n'abaturage bajya gutabara agafata umupanga, nta mbabazi akwiriye, ahubwo bagomba gufunga igifungo cya burundu, nuko ngo nta gifungo cy'urupfu kibaho. Muri nabakabaye bamwishe nk'uko yishe umwana we. Ariko abantu bafite imitima ikomeye, ugafata umwana wawe wibyariye, warangiza ukamukubita ukamwica. Yasabye imbabazi rero arazimwa, ahubwo igitegerejwe ubu ngubu tuvugana bazamuhamya icyaha akatirwe burundu. Ubu kugeza amagingo anga icyaha kiramuhama, ariko nibaramukatira
ari kuri sitasiyo ya ribu arafunzwe aho afungishijwe ijisho, agerageje gutoroka bahita bamurasa, biragerageje kurwanya inzego z'umutekano bahita bamurasa. Bivuze ngo icyaha yakoze ni icyaha cy'indengakamere, ni icyaha abantu bavuga ati uyu muntu rwose ibyo yakoze yakakatiwe igifungo cy'urupfu nawe agapfa. Ngaho nguko rero amakuru nakagaruka, nubwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru dukora umunsi ku munsi. Hari mu karere ka Nyamagabe ni mu murenge wa Tare niho aya mahano yabereye, aho umugabo yafashe umwana we yibyariye w'imyaka 15 akamukubita paka hashize ubuzima. Umugore mutonya yabanaga nawe akamubwira ati gikubite ni nyina ucyoshya. Umugabo akavuga yuko ngo uyu mwana atwaye amafaranga angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda akayashyira nyina, dore ko ngo uyu mugabo yabanaga na se ariko yaratandukanye na nyina. Birangira wa mugabo yizanye undi mugore, bivuze ngo wa mwana yabanaga na mukase, none birangira mukase yoheje umugabo tikubita iki cyana nicyo kibye amafaranga. Birangira umugabo nawe rero akubise umwana, birangira umwana haburiye ubuzima. Ni inkuru rero yashenguye imitima benshi, ihahamura benshi, bamwe barahamuka, abandi bararira, abandi bagwa muri koma. Imbangukira gutabara isiza byihutirwa isanga uyu mwana yarangije kwitaba Imana. Hahitaza imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Nibwo rero iyi modoka ya polisi yahise imutwara, uyu nguyu yagerageza kwirukanka, baramufata bahita bamwambika amapingu, bahita bamujyana ku sitasiyo ya ribu. Kugeza amagingo anga rero bivuze ngo Rwishigishara Rusoma niwe wishe umwana nawe ashaka ko isano afitanye n'umugore mukuru rivaho, none birangiye agiye guhera muri gereza. Ndabakunda cyane, amakuru nakagaruka. Nitwaga Kidasamura, urwego rwo bakora rugakonkoma. Imana ibarinde.